Danas pravimo faširano meso sa lukom i sa ovim tjesteninama. Ovo ja zovem šarafčići, fusili, piše fusili, šarafčići. Pola ćemo kestice iztrest ove i ovo je pola kilograma iztrest pola od pola. Znači od ovo pola kilograma pola ćemo uzeti fašire, 250 grama, 2 luka, pola kestice, znači 200 grama tjestenine, ispržiti fino vegete jednu kašku, crvene paprike pola kaščice i da to kad se sve fino isprži onda se ubaci, kad se isprži meso i luk, ubaci se tjestenina i naspije se vode i to će da se kuha jedno kratko vrijeme i to je to. Prvo trebamo ispržiti luk i meso. Već smo jednom pravili ovo, toliko nam se svidjelo da smo odlučili da ponovo ovo konzumiramo. Evo ovo se ispržilo, sad ide ovo troje, brašno, vegeta i crvena paprika. Ide u ovo, znači kašku brašna, ubacimo ovdje i fino izmiješamo. Evo. Izmiješam dobro. I prije ovoga sam malo miješao da ne zagori ovo sve. Možda sam malo ulja nasuo, možda bi trebao još. Posuho je. Malo pojačati vatru da ovo odradi. Malo crvene paprike, evo to je to, ta količina. I malo, nije malo, već jednu kašku vegeti. Ovo je pola kaške i još volku. Eto, i sad ovo fino izmiješati. I odmah sipati vodu. Voda mora biti pripremljena već unaprijed, da ovo ne bi izgorilo. Ko što evo pokušava kome nešto da se desi. Ali sad ću ja samo nasuti tu ovu vodu i to je to. Evo. I to je sva finta u tome kako se pravi ovo jelo. Kad pođe kuhat, ubaci se pola kestice one tjestenine ili neke druge koju imate pri ruci, špagete, makaroni. Ja volim ove šarafčiće. Eto. Sve ste vidjeli, ono glavno. Ostalo je sve sporedno. Sporedne uloge, jel? Kaška brašna, kaška vegete, pola kaškice crvene paprike, 2 luka i 200 grama tjestenine. Normalno ulje ide, treba pouljiti prije svega. Eto. I sad čekamo da baci ključ. I onda ide tjestenina. I onda to se kuha. Kad bude gotovo, čujemo se. Evo sad. Vrilo je, ubacio sam još 4 dece vode, znači 8 deca vode ukupno. Vrilo je ovo meso, treba malo da vrije. 5-6 minuta je vrilo. I sad ubacujem pola kese ovoga. Prilike. I sada ništa, sad samo treba čekati 10 minuta da ovo sve kuha. Eto. Možda sam malo više vode ubacio, sad ćemo vidjeti kad bude
Pri kraju ova voda, dosta će te vode da izlapi. Poklopi i 10 minuta kuhanje. Ovo je gotovo, 10 minuta se kuhalo, ja sam pustio još 15. Sve evo super, nema dalje. Ukusno, probao sam ovaj jedan šarafčić s ovim malom faširom, ekstra je nešto. Sad sam skontuo da malo ubacim kečapa, da dobije ono boju, da bude la Talijano tjestenina, jel? Talijano, buongiorno. I ubaciti, kad je to već sve krenulo, origano od ozgo. Evo origano, eto vidite. Vidite kako sad ovo fino izgleda. Pa ko ovo sad ne bi jeo, jel? Ko je taj? Eto, to je to. Hvala na gledanju. Pravite ovo, komentarišite. Da li vam se je svidlo? Meni se je svidlo odlično, meni i mojoj porodici. Prije 7-8 dana smo ovo konzumirali isto. I evo ga sad, samo sad pojačano sa ovim dodacima na kraju, da uljepšamo okus. Dobar tek i lijepi pozdrav!